No, online. Yes. Online. You move online. You have few. You move online. No, few. What is it few? Online. The water. Let's go. Online. Now we shall know what I eat the job. Wisdom Nazarene Primary School. Imbere washyizwe Holy Man. Imbere mu gutanga ubumenyi. Tuyaheza mu karere k'ibirunga. Wisdom. Akayaga gahuha kerekeza
ibiyaga by'impanga harimo Lake Burera na Lake Ruhondo. Not where you reach there, you're about to see you catch even the water. Yes, online. Wisdom Nazareth Primary School. Imbere washyizwe Imana. Imbere mu gutanga ubumenyi. Tuyaheza mu karere k'ibirunga. Wisdom ahora amahumbezi. Kakayaga gahuha kerekeza kuri Wisdom. Ukikijwe n'ibyiza nyaburanga bitatse igihugu cyacu. Wisdom niyo ubereye Rwanda. Wisdom Nazareth Primary School. Tera imbere washyizweho n'Imana. Tera imbere mu gutanga ubumenyi. Abana bose ibere ryawe ntibakoze isoni. Wisdom iyo niyo ntego yawe. Ubumwe bw'abana bawe n'ubwigisha. Wisdom nibyo byubaka uru Rwanda. Ruboka amazi twigisha imbere n'ubura ngo duha. Wisdom niwo mwihariko wawe. Wisdom Nazareth Primary School. Wait, why are you putting Imbere washyizweho n'Imana. Tera imbere mu gutanga ubumenyi. Umukuru muri mwe ni nanga Ubutwari, gukunda umurimo no kwihesha agaciro. Niyo ndangagaciro yacu. Gukunda Imana ishingiro ry'ubwenge. Twe nka Wisdom iyo niyo ntego yacu. Wisdom ukomera. Wisdom utera imbere. Uri intangarugero. Tera abandi icyitegererezo. murabona barimo ikiyaga cya Burera. Akaba rero Wisdom Nazareth Primary barimo baratemberezwa. imbere washyizweho n'Imana. Imbere mu gutanga ubumenyi. mu mahoro. Inshallah murababona abana biga muri Wisdom School. Ini Iris Rwanda TV turakunda cyane kandi tubahoza ku mutima tugiye kuba tuganira nabo muri talent zigiye zitandukanye kugira ngo tumenye ikijya mbere kuri bo. Wisdom Nazareth Primary School. Tera imbere washyizweho n'Imana. Tera imbere mu gutanga ubumenyi. Tuyaheza mu karere k'ibirunga. Wisdom ahora amahumbezi. Kakayaga gahuha
go there. abandi icyitegererezo There you go. Wisdom Nazareth Primary School tera imbere washyizweho n'Imana tera imbere mu gutanga ubumenyi Wisdom. Wisdom Nazareth Primary School tera imbere washyizweho n'Imana tera imbere mu gutanga ubumenyi tuye neza mu karere k'Ibirunga Birizo ahora amahumbezi
akayaga